Guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, guys. Waktunya makan ya, guys. Lihatin makan sayur asam sama sambal sama ikan, guys tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Hmm. Hmm. Ikan asin, guys. Tuh ikan asin nih, guys. Tuh. Hmm. 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 Sambalnya kebanyakan bawang putih ya. Iya kan? Hmm.